Сәлам дуслар, ничек хәлләрегез? Менә мин исседән качып авылга кайттым. Рәхәтләндереп авылның җиле астында ятам. Менә шул яткан вакытта Instagramдагы дуслар белән бер җырны үзгәртеп аттык. Ул инде Салават абыйның бик популяр бер җыры "Авылымның каеннары" дип атала. Менә шуны бер тыңлап кына үтегез әле. Кайсы вариант сезгә ошый? Min siyeledim akırın iskeni jillerde Günü boyu yoklay almayım hatını otını kiskenige Avvalımının kayınlarını paydalı kisesim gire Kayını kisip millik yasap munşa kiresim gire Avvalımının kayınlarını paydalı kisesim gire Kiselegen ağaçları bilen bir risalasım gile Kayınlarga min siyeledim kaygılarını siledim Silep tuygaş kisip atıp vagonlarga tiyedim Avvalımın kayınlarını koydum kisesim gile Şul akşağa Turtsiyede güllet desim gile Avvalımın kayınlarını koydum kisesim gile Kalganı pinyotlar üstünde seni siyesim gile Avvalımın kayınlarını koydum kisesim gile Salavatının jırını bızdık kurse qarıtıma tibe Kildi. Короче, дуслар, мен пока мында алмагыч түбендә утырып торам. Ә сез кайсы вариант шаган шунсын аста комментарий дип язып калдырырга унутмагыз. Бәлки үзегезнең яхшырак вариантларыгыз бардыр. Ансын да читенсенеп торасы юк. Подряд утырырга кирәк. Ну и лайк и подписка от вас.